Yabetala king misangiti ding makatuking kayaduanan. Kapasalamatan dari Brother Gas Yalong, Alyanigi and Torno family, Amelita Balizer, Dr. Conrado Balizer, Kiwe and Pitang Narciso children, Five Sister Manansala family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balizer III and family, Attorney Dan Balizer and family, Ricardo Torno and family, Hitman Garcia, Maria Rason, Ruana Marie Faras, Amelia Beatriz Stiger, Emma Paras, Walter and Annabel Stiger, Alberto de la Cruz, Arlene Quezon, Telma Calzado, Tanueco and Enriquez family, Seferino David and family, Nano and Endo family, LV Anunciacion and family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Isabel Corin and Ron Inigo Pino, Joe David, Lai David. Para king birthday blessing ng Ramon C. Shu, Betty Co, Rafael Rivera, Edwin Salas, Esmeraldo Padilla, Manny Alfonso, Sakayos Pamintuan, Brother Sunday Basilio. Para king kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumamlo and family, Ding and Tess Buko and family, John Fall and Amy Buko, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sarah Lian Fashion, Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Car Angela Concepcion, Justin Laksa, Ira Janela Laksa, Ian Reyes, Eugene Joshua Sanchez, Alex and Lisa Kakap and family, Marcos and Lisa Lingad and family, Angelita Yong, Lerna Velasquez and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Prisosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Nakpil Joaquin, Gopez Jericho, Bayani Kim, Almodovar Kent, Angelica Palo, Yutok Palo family, Arius Quezon, Aldrin and Risa Lian Granda, Maverick Rai Geminiano, Rogie Enriquez Charity Budok and family, Ian Erese, Raymond Arcilla, Ellen Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Corazon and Casey Timbresa, Alice Eugenio and family, Myla Malonzo and family, Bobby Cortez, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, John Lawrence Santos, Marby Macapagal. Para king malagwang kapaldanan dari Teresita David, Romina Fernandez, Ferdinand David, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Geraldine Adan, Luz Navarro, Cristina Caligiran, Emmanuel Bernardo, Danilo Bernardo, Daniel Bernardo, Pangalitala ding kaladwada ri Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr. and Sr., Purificacion Ricaport, Adeline Ricaport, Jose and Candelaria Jose Ricaport, Monsignor Norberto Coronel,
Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucio Din, Lucio David, Agida Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregorio Hernandez, Father Eric Santos, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick, Jonas de Guzman, Alberto Fashion, Ciro Mauveric, Fabila, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Yolanda Adan, Binancio Adan, Eva Asahar, Kevin Muli, Genoviva Garcedo, Telesporo Licaros, Melchor Licaros, Aurora Licaros, Benito Galam, Eusebio Carcedo, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Diosdado Perez, Gabriel Paras, Pilipinas Mercado, Romeo Mercado, Boy Malyari, Eusebia Carmelino, and Saturnino Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Leticia Manlapas, Ronald Tiglao, Carmelita Tiglao, Maria Caligagan, Sixto Caligagan, Francisco Hertes, Irishel Mercado, Pasita Dalusong, Federico Dalusong, Dexter Aison, Mauletsiu, Baby Simbulan, Serapion Lasatin, Anabela Lasatin, Adelaida Magat, Vicente Chabarria, John William Chabarria, Consolacion de la Cruz, Iluminada Magtoto, Arsenio Magtoto, Rita Pilayo, Agosto Pilayo, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Generoso and Corazon Paras, John Alexis Calicdan, Diosdado Clara Rebecca Edmond, Avel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masagi Yoshida, Aurelia Bantug, Roger Capatis, Simeon and Eulalia Enriquez, Ruben Angeles, Francis and Bonifacio Lau. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Nolasco Fernandez.
Anak, Ampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng Ginotang Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal na Espiritu, manatili kaya kayangan. At keka antimorin. Pakamalang kong kapatid, at syuta na po king kat atlong pulot atlong Domingo ning karaniwan a panawod. Malapit na po yung mapupus ing liturgical year. Nung malapit na yung mapupus, ding kakatamong pamamasa tungkol laking kawakasan, kapupusan, king pamagbalik ng pasibayo ning kakatamong Ginoo. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po ing kakatamong agawang kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, potang mitatakutan kami, maging sika ng dakasan at tetagan, uling alupig mo ne ing yato, Ginoo pakalulo, Gino pakalulu. Yesu Kristo, potang miminakelo, ipakit mo kaya kami ring tandaning kaya kang pangatyo, at pasignangan mong pasibayo ing kekeng kapanaligan. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, potang alaking malasakit, gisingan mo kami at itagulaling king pamitalakad meto nga maigit masampat ayato, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakalulwa ng katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanagdam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Iung
O Diyos, sa igpami, kapamilataning anak mo, sinabi mo kaya kami, ing eke sukat mababalisa, dikil king aldo o ing oras, amabating ne ing matwang yatu. Uling bukod mong ika ing makibalo nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami karing tandaning panyatang ng Yesus, at ipaintulot mong akit mineng maglakad siping mi. Papanatilyan mo keng tapat king kapanaligan, at maingat king lugod mi keka, at king masabal mi king metong at metong. Itiyadon mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba, king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ni Angel, ang makaimalan lino. King panahon na ita, luntoyay Miguel, ing mayupayang prinsipe, ing talayingat karing kabalen mo. Kanita ing panawuning kaligaligan, impeka marawak dili, manibat king kamumulan, alintola ring bansa. Putang ing panahon na ita datang na, ding sablang memalen ning kekang bansa, ang makasulat talagyo king libro ning Diyos, miligtas la. Ding dakal karing mete na, mielang pasibayo, tamasanda ring mapilan ing bie alanangga, at magdusala ring mapilan king alananggang kamarinayan. Ding mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupaning maslag a banwa. At deta namang tinuro karing dakalataw, bandapat laking matulid, sunlagla, antiring batuin, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika, Ginoo, imbukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan. Karing gamat mo, tsu, mayak kong kapalaran. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atsu king siping ko. Matatag ko at maugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaw panaligan. Inya ang puso ko masayaya at matulaya ing kakong kaladwa. Pati pamikakatawan ko panatagya. Emo ipaintulot ing miras ko king karinan ding mete. Ni emo itulot king dingkekang kakaluguran. Dungdungan de ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaw panaligan. Ing dalan painturo kimbye, kako papakit me. Siping mo at tulang alang kapante. Ing sawot mo magdalang tulang alang kapupusan.
pamamasang ibat king sulat karing Ebreo. Ing balang saserdoting Hudyo, tutupadya aldo-aldo, king kasuyuan, akatungkula ng gampanan. At ulit-ulit na ing daraon, ding sadya mo, ring sakripisyo, a ebitasang malyaring makalako, karing kasalanan. Dapot, Kristo, mi daw niyang metong mong sakripisyo, para karing kasalanan. Meto nga sakripisyong sapat, angga king kapilanman. Kaibat, linuklukya dane ng wanan ning Diyos. Karinyang eni manenaya, angga kinging Diyos, lubos ng apasuko keya, ingkeyang kasalang. Uli naniti, king kapamilataning metong mong sakripisyo. Apakyabutana inggenapana ayalang angga, para karing sablang melinis, king kasalanan. Inya kabud mi patawaran lareti, ing ayin na makalako, king kasalanan. Ena, kailangan pa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalantaya ing mayap a balita. Magsadya kayo, manalangin, alang patugot, bang maging karapat-dapat kayong makayarap, king anak ning tao. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimorin. pamamasa king mayap a balita ag pangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalom dumya ingaldo. Ipagkait na ning bulan ing kayang sala, at mga nabula ring batuin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Kanitari akit ing anak ning tao, daratang yabusal ding biga, kitmon upaya at kamalad. Itubon na laring kayang anghel karingapat ng sulok ning yatu, at tipunan dala ring pinili ning Diyos, iba't karing mingat bangat bang wakas ning yatu. Pag-aralan niyo ing malilyari king dutong ahigera, kabud sa sagiwala ring sangana, at sisibot ne bulong, baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman kabud akit lang malilyari reting bage, baluyo king malapit na ing oras na ning kayang panyatang magmula na. Tandanan niyo, mga palyari langan deting bage bayula mga matering tao, mabibiye ngening kasalukuyan. Ing banwa ating yatu, lumipas la, dapat ding amano ko kapilanman, alila.
Metong man alang makibalo king panyatang naningaldo o oras ay ita, niring anghel ning banwa, ni ing anak man, ingig pa yamong bukod makibalo. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Masungit po yung panawod, dakala salamat alay payatang bagyo. Pero pangadita ala po rin ega na ganang may salanta king bagyo at masalanta pa, dingalang tuknangan, dingalang apangan, ding masisiralo, ngining kasalukuyan. Masungiting panawon, po bali mo, basta't aliwamok ikay masungit. Amen. Masungit ko po. Patagalan tutuki ko kayong panahon. Patang masungiting panahon, masungit tamo na naman. Rain or shine. Salamat po at Chuko Keti. Ing pamanyimba, patang sisimba tamo, sasamba tamo King Diyos. Dengalwa po muran mong bagya eno simba. I experience ko po yan karing pupunta lang kong parokya. Pero itong ating ayuda, agyang mumuran, agyang babagyo, atilo. Pero itong keng misa, ginuko, lilintik mo ino simba. Po makanyaning pamanyimban makanyan niya, ngeni pong atyuta na keng 33rd Ordinary Sunday. Kilob na po ning pabanwa at intamong 34 Sundays, Ordinary Sundays. Anyapin ngeni, 33rd Sunday ne ken tutuking Domingo mapupusne po in liturgical year. Anyapin ding pamamasa tungkol laking kapupusan. Jesus magbalik yang pasibayo, o ini po yung panetang sasabihan, tutunggen So, bisa ko pong mangutang, kempong libutad, intindihan nyo ko po. Kumanyan ako man po nung intindihan nyo, kasi lalawan tayong sound system. Ala pong kwenteng sasabihan ko kini nung intindihan, kailangan mag-aral tamo. Uling po tasabihan ko kini, nga naning Ginoo, ing banwa ting yato lumipas lang, dapat ing amano ko, ing amano ng Diyos, ela po lumipas. Kailangan pag-aralan tayo, ing amano na ng Diyos. Uling potang maraptaki nga pong Ginoo, anyapin po ela lumipas din kayang amano. Pota iarapno kaya katamo rin kayang amano, sano ing depatan yu karing kanakong amano. Iarapno po kaya katam deti, niya pinistong sisimbata mo, makirandam tamo, nung malyari, pag-aralan tayo, ing amano na ng Diyos. Uling nga ng San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ding amano mo, babyelang bye alanangga. Anyapin nga ng Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kaya katang Katoliko pumamasang Biblia maya pa rin Katoliko, kaya katamo po yung libro ngayon Pero rin mag-aral, din Katoliko. Mas balo di pa yata kaya katamo. Yapin kailangan pag-aralan tayo, mamasatang Biblia. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Yapin kailangan mag-aral, basan tayong ama ng Diyos, pag-aralan tayo, kaiba't ilikas tayo, king kakatamong pamibiyebye. Amen. So ngeni, magbalik tamong kening pisasabihan. Magbalik ya pong pasibayo Jesus. John chapter 14 verse 3 nga na, makoku at potang mekala ko na kung nga ng Jesus.
isadyaro kong lugal. At potang may kapagsadya na akong lugal para kaya kayo, magbaliko at itukira kayo nung nuko karin kayo naman. No karinya pumibalik Yesus, King Banwa, ing tune tamong tuknangan, yapin ing banwa. Aliway ting yatu, inyapin po ing tao mamamateo. So, magbalik yung pasibayo Yesus. Nga na po, Kenny, king Ebanghelyong binasa ko nga na, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalumdumya ingaldo, ipagkait na ning bulan ing kayang sala, at mga nabularing batuin, at mga tugon laring upaya ning banwa. Inipamo pong pangalabas ning kasakitan daring tao, nano po yung kasakitan, o yan, gera, ayun, dano, pamipapate-pate ding tao, alang hustisya, lawlessness, injustices, akakita mo po yan. O ba't alang kapayapan? Nyapin din, agad ang sasabihan po, I experience tamo ing gera, I experience tamo ing dano, I experience tamo ing bagyo, I experience tamo po ing pamipate-pate. O ba't alang kapayapan? Daralantang kasakitan. Taya asa sa leseng yato. O ba't makanyaning beta mo? Ding politiko mi pate-patela. At nang misan ita mo makanyan muna naman natintang kakasundo. O ba't bala mo sa leseng yato? Nyapin po dakalang magkakasakit king biye. Pero kaibat na yan. Oy ni, God will intervene. God will interfere. God will mediate. God will come in. Inyapin, magbalik yang pasibayo. Ban kanita, potang datang iya, Jesus, He will come as a judge and as a king. Yan na po'y subakop kaya katamo. Nya king tutuking Domingo, pag masusyan tayong solemnidad ng Kristong Ari. Iya po magbalik yang pasibayo, but He will come again as a king and as a judge. Po? So nano, tayo sa salising tao ng bisan ni tamo mismo, ta salising sarili tamo. Lawin nyo na po, nung lawin tamo, pilan lang sisimba kaya katang Katoliko. Pota pong magbalik yung pasibayo Kristo, o itang buri ng sabihan nitang potang magbalik yung pasibayo. Number one, in a narrower sense, in mumuna ng kabaldukan ning tauling panahon, Kristo magbalik yung pasibayo. Kadwa ng kabaldugan, in a wider sense, etamo balo nung kapilan niya datang, etamo balo nung kapilan tamate. Atin pong makibalo kaya kayo nung kapilan tamate, alabo, pera mo nung magpakamate kayo. Etamo balo nung kapilan niya magbalik, Jesus po tapong magbalik niya, it will be the end of time. Kawakasan na ning panahon. Potang matetamo, etabalo nung kapilan. Pero potang matetam, yapin na yung kawakasan tam, king bietam, kete king yatu. So yan, kini po nga na kaibat daring dakalakasakitan niya, daramdaman niyo po rin alwang preacher, malapit na yung magbalik yung Ginoo. Ngara. Pero mo asabi nung kapilan, uling sinabi na, tamo balo nung kapilan niya magbalik yung Ginoo. At etamo balo nung kapilan tamate, anyapin, magsadya tamo.
Aldoldo, kailangan tamo pong magsadya king biye. At po tang datang na ito, nga na po, Hebrews chapter 9 verse 27, ing balang tao at inyang takdang panawon para mati. Kapilan niya po yung takdang panawon tamo, tamo balo ng kapilan. Potang mating tao, marapyaking Diyos, at manyawad yang kwenta kaya katamo, nanong ibiyatamong kwenta, mu kwentu, none kwenta, mamiyatamong kwenta king Diyos, naning depatan tamo, kete king yato. So kasakitan pa mo, dakaltana po adadanasan na kasakitan, kaibat na nita po atang magbalik yang pasibayo, ingaldo nga na enesunlag. Dingupayan ing banwa mga nabula, bala mo po makatakot ne, pero yung burinang sabyan ini, dalong dumingaldo, ipagkait ning bulan ing kayang sala, mga nabula ring batuin. Lawin nyo na po, mga nabula ring batuin. Po makatakot ita. Ini po metong yang image. Lalarawan na yapin po ing matuwang the old order brought about by the sin of Adam and Eve. Milako na po yan. It will be replaced by Jesus. Make a new order, make a new life, at potang magbalik yung pasibay Kristo, may kompleto na ing depatan ng kaligtasan. May pakuyaking krus Jesus meteya, kaibat sinubli ang mebye, at likwan na katamo ketiking yato, ban kanita isundo tamo yung kayang misyon, inyapin balang metong kaya katamo at inyapong misyon, likwa na katamo, at balamo king anyang likwa ni Santa Iglesia, ang gangeni ding tao, dakala papuring migbayo. At magbalik yang pasibay Kristo, bang kanita kompletuana, ing kaligtasan apig kalumna kaya katamo. The old order will be replaced by the new order to be brought by Jesus. Inyapin po magbalik yung pasibayo. Tamo tatakot. Detang makasadya, mitakutan lang. Pero istong makasadya ka, nano pa yung gawan tamo? At atandanan ko po inyang karetang medyo kasing edad ko kaya ninyang minayon, may collapsing Ruby Tower. Deta pong kasing edad ko ne, ako very vividly at sipakyang isip ko, kabang mamayon, high school students kaya kanita, at so kaya may kitang third floor na ding eskwela, mamayon masikan. Balo yun po niyang mamayon masikan, balo mo ang balo rin katoliko, ang po rin katoliko. Inyang mamayon, ting katolikong kayabeko, nano'y gewara, gugulisak langan, kikyak langan, erabalo nung nanggawan da, dengaliwa, itapin, memulayla, at ngara, San Jose, Indong Birhen Maria, iligtas yu kepo, talagang gugulisakla, kikyakla, malilitula, at bandang tauli, dindam kepa, ngara, San Jose, panalangin mo kami. Birhen Maria, panalangin mo kami. O ba't dindam kayong Santa Mesa? Santa Mesa, ngara, panalangin. Wow, ing mesa, tim palang banala mesa nga kung makanyan. Kikyak langan. Pero rin pong katoliko, baloy pangikit ko ka rin katoliko, makatalakad lang makanyan at makataslagang. Hallelujah! Praise the Lord! Ngara? O ba't ilay lamit tatakutan?
O ba't itang katoliko mitatakutan tamo, tamang balo yung gawan tamo. Po, no kayang datang yang ini, kabang magmisa tamo, nanong kayang gawan nyo? Mamulayi kayo. O sabihan tamo, praise be the Lord. Praise God. Uling meganap na in kaligtasan. Magbalik yang pasibayang Ginoo at sa ganan tayo masaya. Amen. Sana masaya tayong tanggapan nung sakaling datang na ito. Tamo tatakot. Ding tatakot baluyo po, detang makasadya. Nya importante ya po yung Santa Misa. Baloy po yung Santa Misa, yapin ng anino na ning biyata mo king tutuking biye. This is an anticipation of our life hereafter. Na ning gagawan takiti sa sambatam. Nga na Revelation chapter 4. Aldot bengi potang miras taking banwa na ning gawan tamo ka rin. Aldot bengi sa samba king Diyos. Inyapin po tang sisimba tamo sa samba tamo king Diyos, magpraktis tana. Anyapin po rin sisimba, ela magpraktis. Nya, managkat kayo po, kailangan simbala rin katubalayo. Simbatam, uling ing Santa Misa, yapin ing anino na ning marapat king banwa. Potang mirasta king banwa aldot bengi sasamba. Anya potang sisimbatam sa sambatan king Diyos. Mag-practice tana. Amen. Nya kailangan mo duty in pamanyamba. It is not only an obligation. It is not only a duty. It is a commitment. Rain or shine, we have to attend Holy Mass. Makanya niya po yung Santa Misa. Keti pakingyato papakit na yung banwa. Keti heaven on earth in banwa titi payo potang magmisa tamo nya kailangan sisimba tamo nya ken tutuking Domingo kailangan na lang bakanting luklukan mangumbira ko po nung nanda kayo makanya niya potang maraptaki nga pong Ginoo some important questions. What have I become because of Jesus? What have I become because of this Holy Mass? Nano na yung milyari ka na ako? King pamanyimba ko balang Domingo, nano na yung pamagbayo? What have I become because of this Holy Mass? At ina pong pamagbayo? And the second question is, what others have become because of you? What others have become because of you? Because of you, atin migbayo ka rin aliwa. Because of you, linapit sa kingapong Ginoo yung tao. Because of you, ding siping yung bale, sinimbala. So the first question is, what have I become because of Jesus? Nagbayo ko. What have I become because of being here every Sunday? And the second question is, what others have become because of me? Ing asawa mo mikbayo ya because of you? Ing pamilya yung milapit sa kingap mong Ginoo because of you? Ikit din nga pong Ginoo keka because of you?
Kailangan po makanyan. We become better persons today than yesterday. Every day, we become better Christians. Every day, sana ay better, non e better Christians. Milalapit ko kinapong Ginoo, balang Domingo, at magbayo na ako. Nang eta magbayo, alayang kwenta, ing Santa Misa, King Bietam. Nya sana po, pangadita mo, uling buri ng Jesus, magsadyata mo king kayang kadwang panyatang. Ban kanita, matula tayang tanggapan, at matula na katamo, tanggapan, King Banwa. Amen. Ipasiyag tayo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king Cruz Mete at mikutkut, tinipaya karing Mete, king Katlong Aldo sinubliyang Mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman, keti bang mukum karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng mie ding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod. Uling panaya nakatamo king kapupusaning dalaning biye at nga tamong sumabi, Gino bustan meng sunlag ing bayo mong Aldo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. King Santa Iglesia at sa salangsangan ding panlalawin ning Yato, manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. King Yato ami papako King Cruz, kapamilatan ning kayalang hustisya at ning gyera, manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Kareng kalulong may sasakitan King Danog at takot, manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Kareng mabanding mayayawos medake kareng aliwa, manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Kareng pakamalantang meyango na biye, aing kasalpantayanan da, makikilala ya King Lagyo mo. Manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Kaya katamo at kareng sablang mititipon King Lagyo mo. Manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Manalangin ta King Ginoo. Gino, bustan meng sumlag ing bayo mong Aldo. Gino, panaligan da ka, sopan mo king magsadyang mipnong kapanayan king ganap ng panyatang, busalmi, ning ginuming Heso Kristo manggaman king alananga. Amen. Say
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos ikpang mayupaing totoo. Tanggap anesaning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, deti sanang ayin ayayampang mi, pasulungan da ing lugod mi keka, at idalara kami king biye alananga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino manatiliya ke kayo, At keka antimore, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin, o ikpa Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilataning Yesu Kristong Ginumi, kapamilataning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kapus kami king kasalanan, kapamilataning pamanyubli ng mebye, may bangon kami king biye alananga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mong manwa. Ulinita makyag kami king karinganghel at santo, kabang daralita ing alangtuk ng dang pamamihe kapurian keka at ngaming kakanta. Kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapi, at bepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kayo. Bakanyan mo naman kaibat ning apunan kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, mibubo para kaya kayo, at para karing sablang tao,
Bangketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, taraon miya kaya kaiting tinapening biye, at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang obispo at pari, at ding diakono, ding religyoso at religyosa, at ding mabilog balayan na ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat, manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye, king katahimikan po, iapseta lalagyo, ding kaluguran tamong mayang nabiye. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na di tangalan ng makaganaka karela. Tanggapan mo sa king maligaya mong arapan o Ginoo. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginutamo. Oh
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatan ng Kristo kaya kaming talapangabos. Muling kekain O ginaming Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan dalakwan ko kaya kayo, in kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan may kasalpantayanan in kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Pakita mo pong hining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po, peace be with you. O ining Ginotang Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus kingapunan ing kordero. Ginoo, Matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasmiyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, sumulong kesana king lugod, kapamilatan iting banal a Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus, aginumi manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo para king announcement. Diaconal Ordination Bands. King daratang a Disyembre 12, 2024, Webes, alas 9 ning abak, 9 a.m. Mi ordinan laring Diakono Deni. Sam Kenneth de Leon Basilio, ibat King Christ Prince Feast Paris Mawake Resettlement Center, Mabalacat City. Sam Harold Gibara Garcia, ibat King Senior Salvador Faris sa Lapungan, Candaba. Sam John Lu Alan Nucom, ibat King Santo Rosario Faris, Pau Santo Tomas. Sam Clark Luis Garcia Kibuloy, ibat King San Agustin Faris, Lubao. Sam Christian Care Gasa Taloren, ibat King St. Joseph, the Worker Faris, Florida Blanca. Sam Jam Henry Sarmiento Yutok, ibat King San Agustin Paris, Lubao. Maganap ing ordinasyon King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision del Pilar City of San Fernando. Nung sakali pong ating kayong balong maging sumbagal, king mesabing ordinasyon, din kaya kaming kapatad, adwan mi po kaya kayong ipayabot yung agad king kaya kaming shrine administrator, Father Noli Fernandez, o king nomero ning Arsobispo, 045-435-4739. Dakal pong salamat. Pangadita laburing kaya katamong kaluguran na mayang nabi, manalangin tamo. Ginong Diyos, ikang bukod mapamakalulu kapilanman at dimut king parusa, pipnong kababan manalangin kekeko para karing kaladwaring kekaming ding kekangana kay nutus mo ng makona ketiking yatu, eme paimburisan karing gamad ng masikanan akasalang, ademo sana kakalingwan kapilanman, nunay yutos mong kwanandalaring anghel ding kaladwara at yuli king paraiso, banketa ela dumalan king parusa ning impierno,
nanibagkus kamtanding alananggang ligaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalumo ing alananggang kapainawan karela o Ginoo, Ingalanganggang sala sumlag karela. mipainawan nala sa aking kekang kapayapan. Amen. Ding kaladwara, ring sablang tapatame kona, kapamilataning pakaluluning Diyos, mipainawan no sana king kekang kapayapan. Amen. Igpami at syukaban. Banwa, misambanin lagiyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan niloob mo, kaya tisulip anti banwa. Ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami, kingaldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anti ing pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mga emo kaya paisaw kintukso, nunay gapos mo kami, king marok. Amen. Bapo Maria, Mitmo ka king grasya, inggino at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, i Jesus. Santa Mariang Indo ni Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. ligaya, Kingig pa ang poking anak, ang poking Espiritu Santo, antimoy sa jarang ligaya iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. so dakal pong salamat king kaya kayong pamanyimba. Sana mangumbirata mo, aliwa mo po'y kayong miligtas, nunering kaparapang tao. 1 Timothy chapter 2 verse 4 nga na, God wants all of us to be saved. Burina ning Diyos, miligtas tangan, miras tangan king banwa. Dapat deng aliwa, alalo po. Nya mag-mission kayo, mangumbira kayo po, mumunang dili ting katubaleyo. Iyak katsulakedi, nen mo man sanang Aldo Domingo sisimbala. Uling gusto nga kasisimba nga rin mga tuwang pari, may kakasala ka. Uling gusto nga kasisimba, anti mo mong sasabihan, eke kailangan in Diyos. Gustong in tao, eya sisimba, anti na mong sasabihan, eke kailangan in Diyos. Pero sinabi ng Jesus, for without me, you can do nothing. Nung alayang Diyos, alata mong agawa. Nya sana keng tutuking Domingo, sapak no po rin luklukan. Sungela sinapak din, burin ang sabihan niya, kumembira. Agyan pa pong mga pakarine tamo, bali, ing importante mangumbira kayo, agyan pang mga pakarine tamo, talagang makanyan, kailangan na so pantalang milapit kay nga pong Ginoo dengaluwang tao. Amen. Amen. In Ginoo manatiliya kaya kayo At kaya ka, antimori. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingeg pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne umetan king kapayapan. Salamat, King Diyos.